Everyone, kubli people log barok bapet ya ke channel chonga. Te menta kasi ke video chonga te ka compare kam dira ba ngapen e banga setting shet. Te ka video chonga ka long ba ngapen e ya ka skincare routine chonga. Ngam besan coffee bat ka curd. Dan ni kong ai ni u besan dan ni ka curd coffee kaduk kangap dan ngala use kani ka remedy la sisnyam dan kani ka yarap ya menta kini ki uneven skin tone use kani ka face pack like cinch to you saya telah dia mix kalong kom nai jangan apply kan nadu bang use kane ka remedy ka sni do changa ka khamba nalat ya kane ki dark spots kalong pli jangan i kane ka face mask kumba 8 minit jangan sasat kemat adon 8 minit jangan disat no kane ka dur jangan la jep sat ka kemat ya ka ne ka si do kalong khuot kalong pli ka do ngan use kane rose water bang dia apply ke rose water te perlok baru minta kasi tangkat tu ke video tingin sekendup yang pada haka next video changa jangan kepat ipisia baru berpenyerap nama like share comment bat subscribe ke channel changa te kubli shubun sa shisen perlok baru bye take care love you all bye